आकाशवाणी इम्फाल नेयनी देवी पाव पाजरी अहानबद मरुओइबा पाव मणिपुर हौजिक कोविड-19 ना नाबा मियोइ लिसिंग निपान चमापन मरफुमरी लेरी नाबा फाबा लकपगी चांगना चादा मरफुनिथोइ दशमिक अहुम सिनो यौरे चाही 19 की मथक्ता लेबा मियोइ खुदिंगमक्ता लेमना वैक्सीन कापथोकनबा अमदी नवेम्बर था फावो लेमना चिंग पिनबा लाउथोकपगी दमक प्रधानमंत्री बु मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना थागतपा फोंदोकली अमसुंग लेबाक असिदा हौखिबा नुमित 34दा ख्वाइदगी नेमबा चांगदा ngarang मियोइ लाख अमा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थिंगनखि कोविड-19 लाइचत की येंगलगा मियामबु खुदोंथिबा थोक्तनबा चेक्सिना लेबिनबा अमसुंग मखादा पिजरिबा नियमसिंग सिंगांगना चटपिनबा हाइजरी मिपुंग खुदिंगमंगना सुखसोइ सोइदना फेक्स मार्क सुपियो मी अमगा फुट तरुक लामनना लेबियो खुदसा अमदि माइमि तोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थबियो मिपुंग खुदिमक सुखसोइ सोइदना कोविड की वैक्सीन कापथोक्रियो कोविड का मरी लेनबा पाउसिंगीदमा नेशनल हेल्पलाइन नंबर 01123978046 नत्रगा 1075 दा फोन तौबीबा यागनी कोविड-19 दगी ngaktoknaba tangai phadaba chatna kangun singangna chatpinaba hianglam kendra gi MLA Yumnam Radhe Shamna appeal tawraduna hai nungsi jaraba irei cha khwai pumnamak Shri Yumnam Radhe Sham Singhona ikok non kuramjari tamthirbu laichat COVID-19 dagi ishabu amade समाज असिबु कंजनबगिदमक अखोय पुन्ना सेक्शन मिननबा अचेतप फिरप लौमिनरसि थवोइदबा अमदि तुमिना लेसनबना इसाबु महन जबत्त नतना लाइना असि संदोकनबगी अचौब मरम अमा ओइरि कोविड-19 की वैक्सीन नन्नमदि सोइदना कापथोकपियु नियम चुमना फेस मास्क सोइदना उपियु मी अमगा की मरक्ता फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु हैंड वॉश नत्रगा सापोन सिजिनदुना खुसा सेंगना हांबियु hand sanitizer toina sinabiu lenga na piba matam itana kangon sin ai khoi punamak na ngak na chatminaduna laichet asibu ngak thoknaba hona minarasi section bahibasina laichet asibu maithiba pinabagi khwaidagi faraba pambaini khwai punamakpu amokkana kurumdari haujik mapung oiba pau Manipur dangarang COVID ke anoba ke sangma marfudra nipan thengna khimi oi tara manga sikhi राज्य के हक्सर विभाग नंगारांग नुमिदांग वायम थोखिबा जेरोल अमदा हाई हौखिबा पुंग कुनमरीदा मियोइ लिसिंग मरी जमापन मरफु तरे टेस्ट तौबगी मनुंगदा मियोइ चांगा मरफु जानिपान अदु पॉजिटिव ओइकिबनी नौना पॉजिटिव ओइकिबा सिंग अदुगी मनुंगदा इम्फाल ईस्ट दगी चामा तारा तरे इम्फाल वेस्ट दगी चनी अनि थौबाल दगी हुफुदानी थोइ बिष्णुपुर दगी यांखै मरी कपचिंग दगी कुंतरु अमसुंग चुराचानपुर दगी मरफु हुंदोइ याउरी पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 13.8 नि लाइचत असिना नाबदगी लेखिद्रबा मियोइसिंग अदु इम्फाल ईस्ट दगी तरुक इम्फाल वेस्ट दगी मंगा थौबाल दगी अनि बिष्णुपुर अमदि चुराचानपुर दगी अमममनि लाइना असिदगी लेखिद्रबा मिगी मसिंग 443 सुरे हाइरिबा मतम असिदा मियोइ 434 लाइना असिना नाबदगी फगलखि हौजिक राज्य असिगी अपुनबा पॉजिटिव मसिंग 459 सुरे नाबा फगलकपा अपुनबा मसिंग 95,959 यौरे नाबा फगलकपगी चांग चादा मरफुनी थोइ दशमिक अहुम सिनोनी हौजिक एक्टिव केस 9,550 लेरी चाही 19 की मथक्ता लेबा मियोइ खुदिमक था असिगी 19 लेमना वैक्सीन कापथोकनबा अमदि लेबाक असिगी लाइरबा मियामदा दिवाली फावा PMJKAY गी चेंग लेमना फंगलगनी हाइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाउथोखिबाबु मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना थागतपा फोंदोकली ट्विटर दा थागतपा वारोल अमदा मुख्यमंत्री ना हाई प्रधानमंत्री नंगारांग नुमिदांग वायरम लेबाक असिगी मियामदा कोविड लाइचत का मरी लेनना पीखिबा महाके वारोलदा वाफमसिंग असि लाउथोखिबनी प्रधानमंत्री ने लौखलकलिबा खोंथांगसिंग असिना लाइचत असि थेंगनबदा अवाबा कया मायोकनरिबा राज्य असिगी मियामदासु चाउना कानबा पीरगनी जिरीबाम जिला दसु कोविड-19 पाक्तकना टेस्ट तौबगी थबक चथरी ngarang marini janba numita जिला सिगी मनुंगदा लेबा RK सनातोंबी विद्यालय अमसुंग लमलेन एवरग्रीन क्लब बाबूपारादा टेस्ट तौगी थौरम सिंह पांगथोखि केंद्र सरकार की यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की मखादा नोने प्राइमरी हेल्थ सेंटर दा ngarang न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन कापगी थौरम पांगथोखरे थौरम अदु जिला सिगी डेपुटी कमिश्नर रॉबर्ट सिंह खेत्री मेमना हौदोखि
थौरम अदुदा डेपुटी कमिश्नरना हाई चही अमगी मखादा लेबा अंगांग खुदिंगमक्ता वैक्सीन सिलेमना कापथोकपनी जिला असिगी मकोक थोंबा ऑफिशियल कया सु थौरम अदुदा सरुक याखी कोविड-19 लाइचतना सिंगनरप खुदिंगमक थेंगनानबा सरकारना पाइखटपा याबा थबकसिंग पाइखटली लाइना असिदगी ngaktoknabagi khwaidagi maruoba tahong amadi miyamda achumba pawning thina khanganbaga loinana haksel amasung yai phayumbal mantraloina piba section thorang sing adu mapung phana ngakna chatpa haibasini laichat adi thengnana ba paikatpa thorangi saruk ama oina kendra amadi rajya sarkar singna miyamna hanglapa covid-19 ga mari lena ba wahang singi pakhumpi na bagi damak helpline number sing hangdokle Women and Child Development Mantralogi Child Helpline Number 1098, Social Justice and Empowerment Mantralogi Senior Citizens Helpline Number 14567, Amasung Psychological Support Helpline Number 08046110007 Rajagi Helpline Number na 0385241168 Amasung 1800345381 ni tabiriba pawasi akasbani imphal dagini laibak asida hauchiba numit humphuma thoini da khwaidagi nemba changda ngarang mioi lak ama covid-19 positive obe thengakhi hairiba matam asida laina asina naba mioi lak ama lising humfudra mari chauhum marfudra na mapan naba pharakhi hauchiba pungkun mari da laina sina naba mioi lising ani jamri kuntaret leikhide machi tharga huju phawda laichat asidagi sikhiba migi masing lak ahum lising ni phumapan chama marfutaruk sure Imphal da ngasi phungba pause singi maru oiba pau singi dama huji ngangong kiran leire kiran thagchari naini Imphal ngasi phungba pause singda maru ina phongna riba pau khra pan metar badi Chief Minister na lusingduna Imphal da dharma pumnamakki apun balaisol sabha pangthokhiba Pradhanmantri Narendra Modi na COVID ka mari lainana jati gi miyamda paujel pikhiba madi COVID-19 ka mari lainana pau singa sin haibatai Sana lebakta curfew satharingai gi manungda Imphal Mayolda traffic jam thokre haiba pau photo ga konana ahan headline tawri November tha phawba lebak asigi miyamda lemna cheng phangalagani India gi state khudingmakta COVID ki vaccine lemna phangalagani haiba Prime Minister gi wafamna pausi asigani shubu headline tawri Sangai Express Manipuri da mi taramanga sikhi lising mari chamapan marfutarit ki manungda saunga marfutranipan positive oiki haina banner headline tawduna phongli Chief Minister yauna laisol thorom pangthokre haiba pau amasu pausi asigi ahan bulamai da phongli Pongna famda Chief Minister na lusingduna Kangla Geta Dharma Pumnamaki oina lai khurum kre haina banner headline tawri Lambi da gari chenbagi sang wangle curfew leitabaga chap manare haiba pau amasu pausi asigi ahan bulamai da phongli Naharol ki thaudangda CM na lusingduna Kangla Western Gate mass prayer pangthokre haina ahan headline tawri Jun kunma thoirigi COVID vaccine free oregani PMGKA scheme gi makhada November phawba senglem na piragani haiba Prime Minister gi wafamna pausi asigi anisaba headline tawri Irai bakta mioi taramanga laikhidre nauna mioi saunga marputra nipan positive oire mioi chatret marpuhumdai discharge tawkre haina headline tawri Isel Express ta COVID laisit phanbina ba lining ke yagi lusingba sing yauna kangla da thongni kre kanglup khudingmak amatu oina punsinduna thengna minarasi haiba chiam gi wafamna headline tawri Huyal lan pauda positive case singi masing saunga marputra nipan da hantarakle mi taramanga laikhidre haina headline tawri Morning Bell da Anganwadi Center singi phal lana gaithokre haiba MLA Irabot ki wafamna ahan headline tawri Sangai Express English ta Raja Singh da pre the vaccine pinava Prime Minister nano vaccine policy lauthokre haina ahan headline tawri Imphal Free Press ta chahi tarani pan gi mathak laiba Bharat ki citizen singh da lemna vaccine piragani haina Prime Minister Modi na lauthokre haina ahan headline tawri People's Chronicle da Siva masung positive oibaga sang hengalakli test obga sang na hantarakli haina ahan headline tawri naini Thagatari kiran Loichilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba health mark sopa phutaruk lapna laiba khutsa amadi maimitaru tanana thamba haiba achamba thong ohum singang na tatpinaba amuk hana ingsingjari aroiba domaruiba pau amuk hana Manipur da hauji COVID-19 na naba mioi lising nipan chamapan marphumari leiri naba phagalakpagi changna chada marphuni thoida smik ahum sino yaure Sahi tara ni pani mathakta lebe mioi khudingmakta lemna vaccine kapthoknaba amadi November tha phawa lemna jing pina balaw thokpagi dama Pradhan Mantri bu Mukhyamantri Nongthombam Birena thagatpa phungdokli amasung
Laibak asida haukiba numit humpumat hoinida khwaidagi nemba changda ngarang mioi lak ama COVID-19 positive oiba thengnepki pauloi jere